سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پویا هستم و خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک خیلی فیچنگه. امروز براتون یه ویدیو ترسناک از محمد ترک آماده کردم. خیلی وقت بود که بچه ها بهم میگفتن از محمد ترک یه ویدیو بذار. درسته محمد ترک دیگه جستجو نمیره و بیشتر تو کار مصاحبه و این داستاناست، ولی خب این ویدیو رو براتون آماده کردم که امروز میریم سراغش. داستان این ویدیو از این قراره که محمد ترک مثل همیشه با یکی از دوستاش میره خونه یک دعانویس، یک کسی که جن زده شده یا همراهش یه جن داره و تلاش میکنه که این دعانویس رو یه جورایی جنگیری کنه، یه جورایی اثبات کنه که کارش درست نیست و با هم دیگه دعواشون میشه و خلاصه داستان پیش میاد که میریم با هم میبینیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، طبق معمول اگه تازه هستید تو این چنل اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و یه لایک واسه این ویدیو واسه ما بذارید اگه خوشتون اومد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، 5 تا از اسمایی که توی ویدیو قبل برامون کامنت زیاد گذاشتن و توی قرعه کشی هفته آینده شرکت داده میشن و بخونیم. پرداتور 162 خیلی برامون کامنت گذاشته بود، دمت گرم. حمیدرضا عبدالزاده، ماریا حسینی، کاپیتان گوست، بهنام جعفری، دمتون گرم. مرسی از حمایت‌های قشنگتون، تک تکتون توی قلب من جا دارید. تا جایی که بشه کامنت ها رو میخونم، دایرکت اینستاگرام تا جایی که بتونم سین میکنم و اگه مهم باشه و جوابی داشته باشه حتما جواب میدم. خب رفقا حرف کم کنیم و بریم سراغ ویدیوی ترسناک محمد ترک. Çekilin başından, çekilin. همونجور که میدونید این پسر خیلی وقت دیگه جستجو نمیره و این کارا رو نمیکنه. یه سری مشکلات براش پیش اومد توی ترکیه. خیلی میرفت سراغ دعانویسا و رمالا و جادوگرا که میخواست دستشون رو رو کنه. این دفعه هم داره همین کارا میکنه. البته من ویدیو رو کامل ندیدم، ویدیو کوتاهیه ولی خب ارزش دیدن داره. زیرنویسش هم اگه جای مشکل داشت من براتون توضیح میدم. ای وای این کی بود؟ دیدید؟ یکی رد شد، یکی با یه لباس سیاه رد شد. نمیدونم واقعا این جور جاها رو از کجا پیدا میکنن. دوربین رو چک کنم ببینم کی بود. توی ماشینم یه دونه دوربین کار گذاشتم. این چیه؟ داستان این درخت‌ها چیه؟ توی ترکیه هستش، میرن نمیدونم دعا می‌نویسن، چی می‌نویسن، گره میزنن یا آرزوهاشونو گره میزنن فکر کنم. چیز باحالیه. Sonuçta bizi koruyan Allah'tır. Gayrısı hikaye yani. O yüzden kalkıp da böyle çaput bağlama hikayesini falan hiç tasdik etmiyorum. من اصلا تایید نمی‌کنم همچین کاری و درخت و مرخت و اینا. یاد به خدا پناه ببریم. 100% هم همینطوره. دنبال اون یارو که رد شد. ایوه. آژیر ماشین واسه چی در اومد؟ دوستان من بگم این ویدیو ادیت زیاد خورده، یعنی خودشون ادیت کردن که یه خورده هیجانی تر و ترسناک تر باشه و این ادیت ها یه جورایی مثل فیلم شده ویدیو. ولی خب ویدیوش واقعیه به نظر من.
شما هم حتما نظراتتون رو Yok baba yok. مثل همیشه تو Bizim کامنت şey بنویسید bulmaz و کامنت هم که قرعه کشی داره. وارد خونه شدن. Bu olabilir mi abi? Valla Selo. Ya normal bir adam galiba böyle bir şey yapmaz herhalde. Yani. Ha böyle bir şey yok. Çalıyorum. از خونه ورودیش معلومه با اون کله داستان داره. Emin misin? Evet abi ne olacak en fazla? در نزده در وا کرد. İyi akşamlar. Ben YouTuber'ım da çekim için gelmiştim. Kameramanım Selim, ben Mahmut Bahçecik. Çekim yapmayı düşünüyoruz da müsaitseniz. Biliyorum. Buyurun geçin. این یه جاش اشتباه ترجمه میکنه فیلم برداری رو میزنه تیراندازی اون مشکل از اتوماتیک زیرنویسه طبق معمول هر جایی که میره یه دوربین کار میذاره 2-3 تا دوربین کار میذاره اومدن با این دعانویسه مصاحبه کنم Benyamin Bey, yaptıklarınızla Benyamin. alakalı birçok duyum aldık da onun için geldik. Size bir şeyler sormak istiyoruz. Sizi dinliyorum. Bu büyü ilminde bayağı başarılı olduğunuzu duyduk, doğru mudur? Evet, başarılıyımdır. Yıllardır bu alemdeyim. مثل اون پیرمرده دوباره Büyü yapmak, yani yaptıran da yapan da lanetlenmiştir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bununla alakalı Allah'tan korkmuyor musunuz? Güldürmeyin beni. Allah sizin gibi acizler için korkudur. Allah. Benyamin Bey, bakın sizi bu Atike. dünyaya getiren de Allah'tır, size bu ilmi öğreten de Allah'tır. Konuşmanıza dikkat edin. Bakara suresinde şöyle buyuruyor Allah'ımız. Kim ki murakabe hafsadan kafirlik et boş. şekilde ölürse dünyanın bütün gazabı o kişinin üzerindedir diyor. Kes sesini. Sen kimsin ki? Senin Allah'ından da korkmuyorum, senden de korkmuyorum. Senin uydurma ayetlerinden de korkmuyorum. شیطان پرسته فکر کنم Sakin olun. من sonra میگم işin رفقا این bilgisi. دعانویسا یا جنگیرن یا شیطان ilmi پرستن nereden امکان نداره به nasıl جایی öğrendin? وصل نباشن Eşimden. Eşiniz mi? O da burada mı? Bir röportaj yapsak. O sizinle konuşmaz. Neden? Cinniyadır. ای وای من میگم که جن داره باز خودش Cinni. İsmi ne? Mehannuş. وهانوش بسم الله Bizi اسم göstersene جنش beni. وهانوشه اونجا وایستاده ای 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 یکی دو تا سه تا همش داره تکون میخوره Yemin. این محمد خیلی مخالف دعانویس و اینجور داستاناست چون تو قرآن هم نوشته که این چیزا گناهه Son Kara bir hafta günah. içerisinde bir yakınlık kaybettin değil mi? آخ Neden آخ diyorsun ya? بهش گفت O senin بهش گفت تو bildiğin- هفته پیش یکی رو از دست دادی یکی از Subhanallah ve subhanallah. Kızdırdığın cinler gün be gün seni yok edecek. Ya Benyamin Bey ne diyorsun sen? Ne kızdırması? Kim kimi yok ediyor ya? Sen nereden biliyorsun? Karından. جن داره دیگه Selim, همسرم او Sen با akşam جنه böyle ازدواج yaptığın کرده uyumuyorsun. با جنه ازدواج کرده رفقا Ne oldu? Güvendiğin dostların arkandan kuyunu kazıyor değil mi? جنه براش همه کار می- Yalancı köpek! Senin ağzını iftitler... Yeter be! Bana bak! Akıllı ol! Senin o beğenmediğin ayetlerle seni burada yakarım! Bismillahirrahmanirrahim. ای وای Bismillahirrahmanirrahim. درگیر شدن Şefaati ve mahlaka. Gülkünküm. Ve necmaunun cemili Demiş kefiri ve ya. cinni şeytan. با جنه ازدواج کرده هر اطلاعاتی که میخواد از محمد بهش گفته محمد هم اومده که پدر اینو در بیاره Çıkmıyor mu bedenden? Bu bedeni terk etmezsen okumaya نباید devam اینقدر edeceksin. ادیت میزد روی فیلم Bedeni terk etmezsen okumaya devam edeceksin. Çekmiyorum bu bedenden. Bismillahirrahmanirrahim. Okuma. Bismillahirrahmanirrahim. Çekmiyorum bedenden. نمیرم از این بدن بیرون نمیرم Bismillahirrahmanirrahim. Bu bedeni terk et okumaya devam etmeyeceğim. Çekmiyorum bedenden. Bedeni terk et Çekmiyorum bu okumayı. bedenden.
Çıkmıyorum. Bana bak ببین kafir, چقدر دوست seni داره که yakarım. نمیره. Süleyman'ın vermiş olduğu hak ile seni yakarım. Seni yakarım. Çıkmıyorum bedenden. جن از آتشه نمیدونم چرا از سوزوندن میترسونتش. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aklıma. La ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Uhruç betallahi ve lillahi yuhruç. Uhruç betallahi ve lillahi yuhruç. Uhruç betallahi ve lillahi yuhruç. داره یا قرآن میخواست از بدنش بیرونش کنه نتونست. همچین علکی که نیست. کجا رفت؟ شد رفت. Haydi bak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 تلویزیونه چی میگه دیگه؟ Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Bizi koru ya Rabbi. Bizi koru ya Rabbi. Ey karanlığın kötü yüzü! Ey alemlerin Resulünü inkar ve isyan eden! Çık ortaya, konuş benimle. دعانویسا و رماله همیشه داستان داشتن. Ey خیلی karanlığın مراقب yüzü! باشید. Ey kötü yüz! یا خدا صدای بچه اومد. وای یه سایه بچه است اون پایین. ey Sadece sen girebilirsin. Gir içeri Muhammed. یارو پیرمرده همچین عضلایی هم هست. این چیه دیگه؟ معلوم نیست تو خونه این ترکا چی میگذره به قرآن. خونه هاشون هم همه قدیمی، مثلا عاشق خونه های قدیمی هن. اینا چیه دیگه؟ اون تصاویر توی اون کتاب رستاخیز مردگان هم زیاد بود. Ey karanlık! Ey kainatın kötü yüzü! Çık ortaya, konuş benimle. ایوه اون تابلوه داره تکون میخوره. Haydi bak. Çık ortaya, اعداد konuş و benimle. ارقام عربی. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. خیلی خطرناکم. Kafir, ortaya çıkmazsan, benimle konuşmazsan seni cayır cayır yakarım. اسمشو بگو. Ey kafir, ortaya Kafir. çık, konuş benimle. کافر Yanlış. میگیرم Konuş میسوزونمت. غارت میکنم. برو Arkadaşımı بیرون. kimler öldürdü? Ve Hanuş, neden Benyamin'in Hanuş. bedenindesin? اسمای عجیب غریبی هم دارن. قبیله دناهیش. Ve Hanuş. hangi kabiledensin? اینم گفت از کدوم قبیله ای. اومد یارو. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaracmağının cemili kefiri ve cinni şeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Senedi ve cenebi şefaati. Ve ma halaka fil küntüm. Ve lecmağının cemili kefiri ve cinni şeytan. Maşallah. Sen lanetlisin. Çık evimden. İstenmiyorsun. Ailemi rahatsız ediyorsun. Çık. Çık çabuk. Çabuk çık evimden. İstenmiyorsun. Defol. Selim gel Selim. خب رفقا این ویدیو کوتاه بود اینجا تموم شد ولی خب قسمت بعدی هم داره. اگه دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایک کنید و بنویسید که قسمت بعدی هم اگه دوست داشتید براتون بذارم.
و اینکه دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. قسمت بعدیشو هنوز خودم ندیدم ولی خب حتما توی هفته آینده براتون میذارم. رفقا تو این هفته ویدیوهای جالبی براتون آماده کردم. واسه چهارشنبه و پنجشنبه هم یه ویدیوی باحال براتون میخوام بذارم، فوق العاده ترسناک. و جمعه هم دوباره لایو داریم، قسمت دوم روخونی کتاب رستاخیز مردگان. رفقا من توی چند شب پیش نشستم یه مقدار ازش رو دوباره خوندم، قسمت دومشو، و خیلی 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 جالبتر میشه داستان و خیلی ترسناکتر میشه و راه و روش رد کردن 7 دروازه رو یاد میده که چی کار باید بکنید که این دروازه ها رو بتونید رد کنید. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید تا هفته دیگه پارت بعدیش هم براتون بذارم. مرسی که با من همراه بودید. من پویا هستم. زنده باد ایران.